Gauteng Provincial Task Team has been inaugurated here today. Khale ka meyara wa doroba ra Joni Amos Masondo u ta rhangela komiti ya ANC ya Gauteng. President Cyril Ramaphosa u ri nhluvukiso wa ikhonomi xikongomelo nkulu xa nhlengeletano ya G20. Khale ka mufambisi nkulu wa nhlangano wa bolo eSpain Luis Rubiales u voniwe nandzu wa ku tsontswa mutlangi. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC. Mina vito ni Matimu Khosa Herperel. President Cyril Ramaphosa u byele nhlengeletano ya vaholobye va matiko ya G20 ku rhangisa emahlweni ku kurisa ikhonomi. Nhlengeletano yi le Cape Town naswona i xiphemu xo lulamisa nhlengeletano yikulu ya G20 leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga hi Hukuri. President Cyril Ramaphosa u ri Afrika-Dzonga ta rhangisa emahlweni ku lawula makhombo ya ntumbuluko. U ri makhombo yo tanihi makhukhula ma ta onha switirhisiwa loko migingiriko ya ikhonomi yi kavanyeteka no tlhela swi onha vutomi bya vanhu. To strengthen disaster resilience and response, the world is now prone to disasters, both in the developed economy world as well as in the developing economy part of the world. The increasing rate of climate-induced natural disasters is disproportionately affecting countries that can least afford the costs of recovery and rebuilding. U tlhele a ku xin'wana xi nga ta rhangisiwa emahlweni i ku tirhisa swicela ku kurisa ikhonomi. As minerals extraction accelerates to match the needs of the energy transition, the countries and local economies or communities which are endowed with these resources must be the ones that we count amongst those who should benefit. Hitherto, many people have just seen the benefit flowing out of their own impoverished countries, going to more developed economy countries. We therefore need to balance. President u ri tanihi leswi ku nga na ku tsekatseka ka vuxaka ni kwetlembetana exikarhi ka matiko ya misava swi na nkoka swinene ku va swirho leswi nga eka nhlangano wa G20 swi tirha kun'we. At this time of heightened geopolitical contestation, a rules-based order is particularly important as a mechanism, as a way for managing disputes and resolving conflicts. There'll always be disputes, there'll always be conflicts, but as humanity, we've always found a way to resolve those conflicts. Ehansi ka vulawuri bya Afrika-Dzonga, G20 ta tlhela yi rhangisa emahlweni ku tiyisisa leswaku ku na ntshamiseko eka swikweleti leswaku ikhonomi yi ndlandlamuka. Vana va swikolo swo hambana eBushbuck Region Mpumalanga va tsundzuxiwa ku dyondzela swa vurimi loko va pasa grade 12. Va bile xiphemu xa nhlengeletano dyondza swa vurimi eCollege ya TVET ya Mapulaneng eAkenhoek. Nhlengeletano yi lulamise hi ndzawulo ya vurimi na nhluvukiso wa le tindhawini ta le matikoxikaya. Mutirhikuloni Nhlamulo Mabasa wa vika. Vadyondzi kusuka eswikolweni swo hambanahambana a va kuma vuxokoxoko byo hambana mayelana na xiyenge xa vurimi. Ku vikiwile leswaku vadyondzi vo hlaya ngopfu lava humaka etindhawini ta le makaya va pfumala vuxokoxoko mayelana na xiyenge lexiya. Nhlengeletano a wu hlanganile swiyenge swo hambanahambana eka vurimi ku katsa na va SETA. AgriSETA va tshembisile ku pfuna vadyondzi hi swa timali loko va ri na ku tsakela ku tokotela tidyondzo ta vurimi. We are prompted by a lot of challenges. One, there is no appetite of South African youth to take agriculture programs. And they call it not so good programs in their lives. Yet, we know agriculture is a driver of economy in the country. So with these efforts of coming and putting up footprints with the communities is really to create that appetite. Vadyondzi va kombisile ku tsakela tidyondzo ta vurimi. Swi tsakela ku explore swilo swa ku tala like agriculture, hambileswi career choice ya me, career path ya me i medicine. Swi tsakela ngopfu
ku-explore shakutala in agriculture. Ngokuzwisisa kwami ngithanda ukuthi agriculture isiza abantu abaningi because abanye bakwazi ukusebenza ngezandla, abanye abakhona ukusebenza ngezandla but then basebenzisa mentality yabo. So mina ngokuya kwami ukuthi ngithanda umsebenzi wezandla, that's why ngi-interested ku-agriculture. Vanhu vantima a hi tekeli agriculture enhlokweni fana vanhu va khala ya ku basa. Vanhu va khala ku basa hi vo va tekela agriculture enhlokweni, and then hi vo va tsangari swa va pfuna, and impela swa va pfuna. And a ni la ku advise vanhu vantima ku hi dyondza ku tekela agriculture enhlokweni mhaka ku yi ta hi pfuna ku hi nga xavi swilo ku durha ku masilo cheap. Ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga va vule leswaku va ta tirha hi ku hiteka ku kotisisa leswaku va seketela vadyondzi lava nga na ku tsakela tidyondzo ta vurimi. So what we need to do is to motivate them, because there is this notion that important professions is where people wear white shirts and tie, then they will consider you as educated. So they demoralize those who want to take agriculture, because in the main you wear overalls, and civil engineers or engineers, we wear overalls. So we want to promote them. We are promoting them at schools, and we want to have, in fact, about 71 agricultural schools. By so doing, each and every circuit in the province will have an agricultural school. AgriSeta va ta emahlweni na tiphurojeke ta ku koka rinoko ra vadyondzi tiko hi ku angarhela. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eAlconhoek. Holobyenkulu wa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba u ta andlala xiyimo xa xifundzankulu loko palamende ya Limpopo yi pfula. Ramathuba u languteriwe ku ya tivisa makungu ya mfumo wakwe mayelana na mphakelo wa vukorhokeri. Vaakatiko eLimpopo va lava leswaku Ramathuba a rhangisa emahlweni timhaka ta mati na magondzo. Mapatu ma gravel lama nga na mpfhuka wo leha i ntolovelo eka matiko xikaya mo tala eLimpopo. Vachayeri ku katsa na lava chayelaka mathekisi va boheka ku tiyisela mapatu lama nkarhi wun'wana ya nga fambekeki. Vaaki va le mugangeni wa Majachweni a va tsakanga hi mapatu lama hlanganaka kusuka emugangeni ya vona ku ya ePolokwane. Vachayeri va mathekisi va rila hi patu leri va ngo a ri tekeriwi enhlokweni hi mfumo. Va na ntshembo wo Holobye Phophi Ramathuba u ta khumba makungu yo lunghisa mapatu. Kgopela gore ka mo thateng ba ditsela Phophi Ramathuba a re tlela ka gore na ke thuso efe ya tlang gore riela yona tsela e a e tsamaya go ya toropong. Pata tša mo a di right ka taba gore o ka lebelela bontši ba bona ba fa batho ditenta ba lore a se ba dudi ba mo a one motho a ka tlhokomelana e lore seabo. Makhukhulu lama nga va kona ya onhe swinene tindhawu to tanihi Thabazimbi na Lwamondo. Ku lunghisa mapatu swi ta lava kwalomu ka 9.5 mabiliyoni ya tirandi. Focusing on road infrastructure network, the damage in terms of the cost is estimated at least 3.5 billion across the province. The damage consists of washed away roads, collapsed bridges, impassable gravel roads, potholes and inadequate drainage system. The province has been facing a road maintenance backlog and the Met has worsened by the floods. Kwalomu ka 10 wa magidi wa tikhilomitara ta mapatu ya gravel exifundzeninkulu a ya na xikontiri. Mapatu yan'wana ematikoxikaya a ya ha fambeki endzhaku ka timpfula ta matimba leti nga va kona. As a rural province, we have at least 13,000 kilometers of gravel road, and to tar these roads, the province will need at least 160 billion, which we do not have. We are committed to deliver drivable roads to the people of Limpopo. Mfumo wa xifundzankulu wu te na project ya dikherekhere yo lunghisa mapatu hi ku ya levela na ku ya pheva. Langute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Nhlayo ya vanhu lava nga lova eka khombo ra ndhambi exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal vhiki leri se yi fike eka ntsevu. Nkaye wa van'wana va lovile vhiki leri nga hela. Va wele hi khombo. Ntsevu wa vanhu va khukhuriwile hi nambu lowu a wu tele hi mati hi nkarhi lowu mpfula yi ri karhi yi na hi matimba. Ntombi Khona Mhlongo u na nkateko ku va a hanya. U hlamusele mhangu leyo chavisa loko n'wana wa yena na n'wana wa muakelani va dyiwa hi mati. Umano anti bahluleka ukumanage.
ukubambelela abathathu thina sakwazi ukusurvive kwaqhamuka obhuti ngalaba sidonsa ngentamba abawu5. Xipano xa Msecho xi yisa emahlweni kwalomu ka madzana 280 va rhurhiseriwe emakaya ya nkarhinyana. Targeted the worst. We've had multiple call-outs in the south, being Mobeni, here, the old airport. So there's lots of pooling and flooding all over because of the drainage issue. But this is where the main incident has occurred. This is similar to what we experienced in Kwamakuta last week, where there was also torrential rain and a mudslide. Similar incident, backup of water going through the drainage, if you want to call it that, and then flowing down the road. Timpfula ta matimba ti tlhele ti onha swinene mabindzu na switirhisiwa laha ku nga vikiwa ku timeka ka gezi ko hlaya. Molo wa Busy Mega City eUmlazi na wona wu tele hi mati. EKwamakuta magondzo ma onhakile naswona tindlu to hlayanyana ti wile. Namanje sisahlalelo valweni ngoba njengoba namanje isabuya lemvula njengoba iseza nje sisenalo uvalo lokuthi asazi ukuthi ukubuya kwayo kuzokwenzakalani. Mpfula ya matimba yi tlhele yi onha eribuweni ra le n'walungwini wa xifundza. Tindlu to hlaya ta le Richard Bay ti onhakile. Masipala wa Umhlatuze va ri vaaki van'wana lava khumbekaka va rhurhele etiholweni ta vaaki. Xifundzankulu xi ve na khombo ra mukhukhulu kusukela malembe lawa nga hundza. Xin'wana xo vava swinene i mukhukhulu ya Dzivamisoko na Mudyaxihi 2022 laha madzana 4 wa vanhu va nga hundza emisaveni. Bandla ra ANC ri tivise xipano xa vurhangeri byintshwa lebyi nga ta fambisa vandla exifundzeninkulu xa Gauteng. Bandla ri herise komiti ya xifundzankulu leyi a yi rhangele hi Holobyenkulu Panyaza Lesufi. Nhloko ya vurhangeri byintshwa i khale ka meyara wa Johnny Amos Masondo. Randi yi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara R18.43, pound R23.33, euro R19.33, kasi pula ya Botswana R1.32. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,897 hi awunsi. Platinum $964 hi awunsi. Nxavo wa oil yimbisi i $72.84 hi mphongolo. Khale ka nhloko ya nhlangano wa bolo eSpain u voniwe nandzu wa swa masangu hi court ya tiko leriya. Leswi ta endzhaku loko Luis Rubiales a tsontswe mutlangi wa bolo ya vaxisati Jenny va nga pfumelelananga eka World Cup ya 2023. A ku ri hi nkarhi wo nyika timendlele ta 2023 World Cup eSydney loko ku humelela ku xanisa loka masangu. Vatlangi va Spain a va folele ku amukela timendlele ta vona ta nsuku ku khensisiwa no tlangela ku va va teka khapu ya misava ro sungula eka bolo ya vaxisati. Ematshan'wini yo tlangela ku tsontswana exikarhi ka Luis Rubiales na Jenny Hermoso ku endle leswaku vanhu vo tala va va na swisolo. Sweswi swi na ku tlula lembe, Rubiales u voniwe nandzu wo xanisa hi swa masangu no tlhela a bohiwa xikan'we no nyikiwa papila ra nsivelo kumbe restraining order hi khoto eSpain. U pone ku pfaleriwa ekhotsweni leswi a swi laviwa hi vachuchisi. Yeah, I hope that this case make changes in our country, in our football, to respect us better as a footballers. But it's also a global case. I don't want to speak only about footballers. I think this happens in other jobs and in any one job. So I hope this case helps to anyone who is going through these things, and yeah, I hope this is gonna help to respect the women more. Afrika-Dzonga ri veke mahlo eka ntlangu exikarhi ka England na Afghanistan.
Swipano leswimbirhi swi ombanile ka mphikizano wa ICC Champions eLahore ePakistan. The Proteas ta ya ombana na England eka ntlangu lowu landzelaka. A hi languteni laha ntlangu nga famba hakona eLahore. Ma langute mahungu ya Xitsonga naswona a hi xaviseni nyana ta tlhela hi vuya hi ya emahlweni. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Bandla ra ANC ri tivise xipano xa vurhangeri byintshwa lebyi nga ta fambisa bandla exifundzeninkulu xa Gauteng. Bandla ri herise komiti ya xifundzakulu leyi a yi rhangele hi Holobyenkulu Panyaza Lesufi. Nhloko ya vurhangeri byintshwa i khale ka meyara wa Joni Amos Masondo. Kasi hi khense swinene loko mi langute mahungu ya Xitsonga ya lawa i makumi ya mahungu lama hi mi khomele mona ka siku ra namuntlha. Kasi mahungu ya maxelo ma ta landzela endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile endzhaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini eka madyambu ya namuntlha. Ku la ku tura mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko hi languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal 60 chances ta timpfula ti nga kona kasi ku languta xifundzeni xa Limpopo kona ku nga languta timpfula ku ya exifundzeninkulu xa North West ni ku le eka xiphemu xa xifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona u nga languta timpfula ti nga ta va ti ri kona ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku ya ku le Gauteng na le xiphemu xa le xifundzeninkulu xa le Free State kasi loko hi languta swilemukisi kusuka eka vavumbi va maxelo u nga langutela mpfula ya matimba ngopfungopfu exifundzeninkulu xa le Mpumalanga laha ku nga onhaka ngopfu vaaki va lemukisa leswaku va nga fambi ka tindhawu leti nga na magova kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa North West kona nakona u nga langutela mpfula ya tilo kasi ka siku ra mundzuku nakona ku ha ri ni swilemukisi leswi nga kona u nga langutela mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa le Gauteng kasi loko hi languta ti-temperature hi languta leswaku ti tshamise kwini hi languta maxelo la hansi ku ta va karhi ku hisa swinene loko hi languta ndhawu to fana na Musina ku ta va karhi ku hisa Phalaborwa na yona ta va karhi hisa loko hi languta Mbombela nakona ku ta va karhi ku hisa loko hi languta le Smith na hi ta va ri kwalomu ka ma 15 kasi languta Richards Bay ta va ri ka 22 Durban ku ta va karhi kwalomu ka ma 20 kasi loko languta Bloemfontein kona hi ta va ri ka 19 kasi loko hi languta eka maxelo ma le henhla kona u nga languta leswaku languta ndhawu to fana na le Joni ku ta va karhi ku hisa Pitori ta va ri ka 26 Johannesburg ta va ri ka 24 u languta eMelona ta va ri kwalomu ka ma 26 u languta Musina ta famba kwalomu 31 Phalaborwa hi ta va ri kwalomu ka 32 kasi languta Bloemfontein hi ta va ri ka 30 kasi lawa a ku ri maxelo a mi khomele wona eka madyambu ya namuntlha ra perile.